Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat: "Ammal arba'a allawati fin nar." 4 ayaldardın to'bu alar tozokta bola turgandar. Famra'atun badi'atul lisan ala zawjiha, fahishatul kalam. Uşunday ayal anın tili güyösünü buzuqu. Söz söylөгөндө uyatsız söyleydi. Tilini başkara bilgen adı, bilbeydi. Har qanday sözlerdi, kargışlardı, başka nerselerdi Peygamber aleyhissalam da aytat: men la'an bolup, kargış aytuvchi bolup men jönötülgön emesmen. Dajadan musulman adam kargış ayta turgan, tildene turgan, har bir nersege narazı bolup kargay bere turgan adam bolboyt degen söz. Birinci tozok ayalın sıfatı qanday eken? Güyösünü tilin açar. Güyösünü tilin açar. İn gaba anha zawjuha lam tasun nafsaha ve in hadara adathu bilisaniha. Egerde güyösü andan ketken bolsa, jok bolsa, komandirovkaga ketti, başka jaka ketti, jumuştap ketti, saparga çıkıp ketse, anda güyösünü kıyanat kılgan, özünün nafsisin saktavagan. Kalaganda eşikке çıkıp, özü bilgendi kılıp, ötügün törüge ilip, kalaganda kiyinip, kalaganda basıp, jasanıp alıp, sırtta жүргөн ayal. Bul tozokko bara turgan. Kaçan uyga güyösü gelse, güyösüne ıza jetkiret. Har qanday tuura emes sözдөр menen, tuura emes көрүнүш menen, tuura emes abaldar menen tosup alуу menen güyösünü kıyınçılıkka salgan mına uşul birinci top ayaldar, tili jaman, güyösü joktu, özünü saktavagan ayaldar deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ayyumma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha fahiya zaniya ve kullu aynin zaniya." Kaysıl ayal egerde atır koldanıp alıp, makul al jolukçan bolsun, makul al hijabçan perdede жүрgөн ayal bolsun, birok ушундай atır sevinip, oşol atır menen erkeklerдин, adamdardın aldından ötüp oşolor bul jitini jittasın degen niyetteger arala öte turgan bolsa, fahiya zaniya, anda bul ayal zinakor ayal bolup sanalat. Bul zina kıldı, oşo jiti menen, oşol jaman oylordu tuuduruu menen, bul zinakor ayal bolup eseptelet. Wa kullu aynin zaniya, jana har bir bul ayalga түшкөн göz, oşo erkeklerin arasında göçödө atayın özün көрсөтүp jasanıp çıkkan ayalga түшкөн gözdün bardığı zinakor gözдөр bolup sanalat. Yani urmatlı tuğandar, al mar'atu an nisa aura, ayal kişi bul avrat bol eseptelinir. İza harajat min baytiha istashrafaha şeytan, kaçanda üyden çıkkanda şeytan anı öte sulu kılıp көрсөтөt deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kozdop salat. Eng jakşı waqarna fi buyutikunna, eng jakşı ayaldarga көрсөтme kaysıl özde alar üyde oltursa, sırtka çıkpasa, eng jakşı perde üyü, eng jakşı perde güyösü, batırak turmuşka çıksa, üyde bolsa, sırtka çıkkanda anda toluk pardanın şartı menen. Özünü sırtka көрсөтпөстөн. Azırkı uçuda misалы sırtka çıgунун dagı bir ыкмасы payda olgon, üydele olturup durup internet, TikTok, başka nerseler, internet bulakları arkalı tolluk özünü sırtka көрсөтүp atat. Sırtka çıkkanda takva katары görünöt. Adamlar menen muamelede dinde bekemdey görünöt. Birok жалгыз oturup kalganda şeytan menen şerik, özünün koozdugun, özünün güyösüne көрсөтө turgan nerseni dünya yüzüne jarıyalap atat. Ayal kişi üyde kozdonuş gerek. Ayaldın tabiatında var. Kozdoonu degen adam ayalda özü umtuluğu var. Oşunday tabiatında var. Birok kozdonusun üyde güyösünün joldoşunun aldında toluğu menen kozdonuş gerek. Oşo sululanbasa balkim күнөөкөр bolot. Üyde jasanbasa күнөөкөр bolot. Atırın, jakşı kiyimlerin kiybese üyde anda күнөөкөр bolot. Kur'an'da Allah Teala aytkan: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha." Allah'ın belgilerinden bol eseplerine жалгыз kudretine dalalat kılgan, silerden içingerden ele silerden şerigiңерди jaratıp berdi, litaskunu ilayha, siler erkekler alar arkalı tınçlık tabuğunlar üçün. Yani erkek kişi ayalı arkalı tınçlık tabuş gerek. Oyu başka sırttağı başka ayaldarga oyu getmеш gerek. Buzuku jaka oy getmеш gerek. An üçün emne kılat? Ayal kişi üyde tolluk özün kozduğun көрсөтүш gerek. Özü jasanıp sululanış gerek.
Eğer uyda kança jasansa, kança sululанса, kança жақшы kiyimlerdi kiyse oşonчо sooп алат. A sırtka çıkkanda tetiri sırtka jasana turgan bolsa, oşoga jaraşanda күнөө алат. Үйгө кайтып келгенге чейин периштелердин каргышын алат. Şondan ayaldar birinci uy bölönü saktаш üçün en birinci ayaldan көбүрөөк kata kemçilik ketet. Allah akıldарын biraz azırak kılıp jaratkan, dinindele biraz kemçiliktүү kılıp jaratkan, көбүнчө ayal zatынан kemçilik ketet. Şonda birinci ayal öz mildetini jaşooda atkarsın. Ayal kişi özünün jaşoodogу mildetini atkarsın. Tozok ayal demek kандай eken, güyösü ketkende özünün nafsini saktабай, жана güyösü kelgende aga ıza jetkерет. Ekinci tozok adamlardan sıfatı imraatun tukallifu zawjaha ma la yutiq. Oşunay bir ayal özünün güyösün gücü jetpegen nersege mildetlendirip şart koyup kıynayt. Anday kılıp beresin, mınday kılıp beresin, tigilerdi görüp atasın kanday jaşap atat, bulardı görüp atasın emne kılıp atat dep olturup güyösü gücü jetpey jatkan, iştep atat, bolgan hareketini kılıp atat, birok bolbой atat, takdir eken. Allah'ın takdirine jaraşa rızık argınlar kanday berilet eken. Bir adam misalı 8 saat bir konteynerde jumuş kılat, oşol ele tabar, ekinci adam dele oşonda ele jumuş kılat, birok birөө bay bolatat, birөө karzga girip baratat. Allah'dan eken bardık nerse. Gücü jetpegen, kudreti jetpey turgan nerselerge güyösünü mildetlendirgen, güyösüne şart koygan ayal, bul dele tozok ayal dedi. Vasalisa imraatun la tasuru nafsaha anir rical ve tahruc min baytiha mutabarrica. Üçüncü azı biz aytıp ötkön, uşuna ayal özünü başka erkeklerden tospoy, jana öz uyunun jasanıp çıkkan ayal. Birinciden erkek kişide biraz gayrat boluş gerek. Kızganu degen sıfat boluş gerek. Dayyus dep koyot, ayalını, kızlarını, karındaşların, ecelerin, ayal zatın kızgan bagan erkek beyişke girbeyt degen Peygamberimiz Aleyhisselam. Birinciden erkeklik namus degen boluş gerek. İslam tarihindagi en kıska hutba, cumada, ayttarda hutba okulat minbarga çıkıp. En kıska hutba uşul bolgon eken, çıkıp turup ele uşu bir ele süйлөмдү aytıp koygon, erkek kişi hiç kaçan iyigilikке jetpeyt, kaçan ayaldары жылаңат жүргөн bolsa dep, ошо менен hutbаны бүтүрүp койгон экен. Uşu sözün öte zarıl bolgondugu sebepten. Erkek kişi hiç kaçan iyigilikке jetpeyt, egerde ayaldar sırtta жылаңат жүрgөн bolsa dep. Ошондон бул исламдагы өтө чоң көрсөтмө. Кыздарыбыздан, аялдардын жаштыгынан баштап ошолорго ушундай тарбият бериш керек. Уяттуу болсун. Бүткүл пайгамбарлар, ар бир пайгамбардын оозунан айтылган сөз дейт Пайгамбарыбыз Алейхиссалам. Ар бир пайгамбар өзүнүн коомуна, өзүнүн элине дават кылып атып, насаат айтып атып, алар айтат эле: "Fa illam tastahi fasna ma shi't." Эгерде уялбасаң, анда билгениңди кыла бергенди. Уялбасаң, анда билгениңди кыла берген. Үйүнөн жасанып алып сыртка чыккан болсо, азыр эми жасанып сыртка чыгыштын да кажети болуп калбады. Үйдө олтуруп алып эле 24 саат жашоосуну эркектерге бүткүл ааламга эч кандай визасыз, башкасыз эле чегарадан өтпөй эле интернет булактарына жүктөп коюп, дүйнө жүзүнө өзүнүн сулуулугуну, өзүнүн күйөөсүнө көрсөтө турган нерселерди арам нерсе менен алектенип дүйнө жүзүнө ашкере кылып отурат. Кээде намаз окуган, перде таккан, жолукчан дардагы ошондой жасанып чыгат, көздөрүн боёп, башка нерсе кылып, атыр себинип, жолуктарын кайра алмаштырып, анын максаты эмне? Сыртка чыккан эркектерге жагамбы, жакпайбы деген ниетте. Өзүнүн күйөөсү да көрсө таныбай кетет, бул кандай сулуу кыз экен деп. Үйдө жүрсө андай дебейт. Сыртка жасанбастан чыгуунун жолдомосу. Хижаб дегендин мааниси тосмо. Bir жолу Такый Усмани сап айтат, өтө чоң алым киши, сапарда кетип аттым эле дейт, поездда. Сапарда кетип атсам, алдымда кызым бар. А бул тарапта bir апа, жашы чоң олтурат. Бирок апа biraz мындай апа экендиги билинип турат, тосулган эмес да. А кызым толук пердеде болчу дейт. Анан ошол поезддин кызматчысы келип калып туруп, анан менин кызыма биринчи кайрылды дейт, эми өзү аксакал киши да. Кызыма кайрылды дейт, апа сиз бул жака өтүңүз деп жакшыраак жерди көрсөттү дейт. Наркы түшүмдө олтурган апаны дейт, аны жашыраак деп ойлоду дейт да. Мен ошондо түшүндүм дейт, хижабтын максаты эмне экендигин. Яны хижаб дегени ошо караганда ал аялга байланыштуу эркектин эч бир ою бузулбаса да, билинбесе, жашпы, карыбы, сулуубу, сулуу эмеспи,
bilinbese, oşondoy dengelde çıkkandan hareketin kılış gerek da. Oşo inşallah hareket kılalı tuğandar, bul uyattуулuk çegininden çıkıp ketü, üy bülönün ayal menen erkek birbirine şeklenip kalısı, bul üy bülönün jaşosun tozok aylanıp kaldı degeni. Bardık nerse ızıçı menen bite öğret. Konok avras başka kılasız kelip alıp öyle ızıçı. Emne karaysın, emne süylöysün, telefonunuzu biraz taşlap koysanız, kayra girip kelseniz ızıçı, bul kimden gelgen, kayaktan жазган, bul kimden nomeri, emnege çalat. Emne üçün sebebi uyattığı emes biz. Uyattıuluktan çıkıp ketken biz. Oşondan birbirimizge şekke siz menen biz yol açıp koyganбыз. Şo inşallah hareket kılalı, üy bülönü saktaylı, an üçün ar biraz uyattığı bolalı inşallah. Allah'ım amal kılганга мүмкүнчүлүк берсин.